تاریکی زندانان و نه درابین حسنین گرتیگان دکارن قیرین آزادیه یا گرتین آزادیه بربند بکن. دنگی برخودانی دنگی آزادیه. رادیو دنگی گل برنامه دنگی برخودانی سلاوریز کو دارین هیجا. امی هرکینه برنامه خواه ایروش ور راگ هینن دست پیکده داخیانی گرتین جدوزا پکی که و پاشکه ده درباری چالکین آزادی ری برا آپو ده. دایک و سازین مالباتان گرتیان جی هر وها گلک خزمین گرتیان ده درباری روشا گرتی هنده آخوین نرینین خواه آنم زمان داخیانی جی هیه. ده درباری چالکین دایکان ده چالکین دنگ بده آزادیه ده دایکا مریم سویلو و تبلی برنامه ببه می درباری چالکیان ده گوتو بیش بکن. روشا گرتی هفته سالی ایهان آزگین کو داخوازاوی تبلی گرتیگه سیاسی ببن نابه لوراج یک حجریده تیرا گرتن. دوسیه درباره روزنامه‌وان و ایدیتوری بشا عربی آژانس روزنامه‌نویسی سلیمان احمد کو بریدم که دادگاه هاوی هاتا تعلق کرن هدیتنا پارێزەران جی پێرەچێ بوو لە دەرباری وێ دەژیوێ برای وی سلێمان مستەفا جی ئاگاهیان داویشی بمەرەراگینە. ڕەوشاگرتیان سیاسی زەینەب جەلالیانە کۆ تێگوتن کۆ ڕەوشاوی تەندروستیژی نەباشە و زەختێکی پرمەزن لێ گرتیگەهێ لەسەر وێ تێکردن. گرتیان نەخۆش فرات و ئەمراه نەبی ئوغڵو و برای هەبن لە دەربارەی ڕەوشەوانی کۆ گرانەژی تەوی داخوازە بەردان ئەوان ژهاتی کردن لێ نایم بەردان زەختێکی لەسەروان تێمەشاندن. هەری داوی توورە نوچەین وێ هەفتەیە بەرنامەیە دەنگی بەرخۆدانی دەست پێ دەکرد. ev siyasetê qirkirinê siyaseta înkara Kurd e. Bes e bangê me ji bo wan ev e. Bes e yani bê vicdanê va bê merhemetê va bê hiqûqî nekin. Ev tevgera azadiya Kurd mafdara heqîqetek e. Hûn çi qase hatin ser we nikabû tune bikira, tasfiye bikira. Divê heqîqetê hûn qebûl bikin. بله، گرتیان ji doza PKK û paşkê gotin em ê çalêkeyên heyî diqedînin lê ji bo azadiya fîzîkî ya rêberapo em çalekiyên cuda tevlî vê pêngava ku ji bo azadiya rêbertiyê bibin. Em bang li gel lê xwe dikin ku ji bo rêberapo jî tevlî van çalekiya bin li vê kampanyayê û vê pêngavê xwedî derkevin. Em ê li daxuyaniya girtiyên ji doza PKK û paşkê ku li ser navê hemû girtiyên ku li zindanên Tirkiyeyê Denizkaya vê daxuyaniyê dayê. Fermo em guhdarî bikin. Li hemberî tecrîda giran a ku li ser rêberapo tevayî gelê Kurd û hêzên demokratîk pêk tê girtiyên ji doza PKK û paşkê bi daxuyaniyekê gotin ew ê pêngava azadiya rêberapo bi çalekiyên nû dewam bikin. Li hemberî tecrîda giran a ku li ser rêberapo li ser navê girtiyên ji doza PKK û paşkê yên li zindanên dewleta Tirk Denizkaya têkildarî çalekiya girtiyan a li dijî tecrîdê daxuyaniyek da. Di daxuyaniyê de hate ragihandin ku girtiyan mîna herdemê bi rengekî rêxistinî tevlî pêngava azadî ji rêberapo re çareserî ji pirsgirêka Kurd re bûn û hate gotin. Ligel zext şert û mercên giran û her cure êrîşan li dijî tecrîda girankirî ya li ser rêbertî bi dilsozî û kevneşopiya berxwedana zindanan a heftê û pênc salan em tevlî pêvajoya pêngavê bûn.
گرافه برچیبونه آکو 27 مجدارا 1023 لزندانان به دور وکری هات دست پیکرن به 4 نیسان 1024 روجبونه هفته پینجان آری برتیامه و گوهری استا ام دنواشرت و مرجن ریبر خود بجین و برنگه کی گرینگ باندور لدر و جیکر و پینگاوه به پیش و بر دوام دا خویانی ده تراگاندن کو دولتا ترکا فاشیست نکاری خواه لتیکچونا هلبجارتنه یا هری داوی لکردستانی را بگره هولدا اراده اگل کرتن نب حسبینه و هاتا گوتن لدیجی وان هولدانان دسری ده خلکی وانه لکردستانی برخودانه کمزن نشان دا و برخودانه ریخستنی چته یا AKP MHP یا فاشیست هجاند ددا خویانی ده هاتا دستنشان کرن کو او ریخستنیا چته یا فاشیست پیوانین حقوقی گردونی تنه حسبان ایریشی گلی کرد کر ایریشین قرکرین دست سرکرینا اراده و ایریشین داگرکری یل لسر قادن آزادی دوام دکه دبردوام دا خویانیا گرتین دوزا پکه و پاشکه هاتا گوتن لیبله گریلاین آزادی بروحی فدایی و تکنیکا خواه او ایریش تک بر گلمه برومتو برخودیر جی خودی لریبر خواه او اراده خواه درکت او بسکن خواه پینگاوه خورد کر ددا خویانی ده هاتا ببیر خستن کو گرتین جدوزا پکه که و پاشکه چلکی اگراو برچیبونه یا بدور وگر کو ده 27 مجدار 1023 ده دابو ده سپیکرن ده 4 نیسان 1024 ده و گوهراند استا جیان دناو شرطو مرجن ریبرتیه ده و هاتا گوتن ده است هیده اف چالکی ده قده ده پیواجو پینگاوا جری برا پر آزادی جی پرسکریکا کردر چاره سری حتی که آزادی فیزیکی یا ری برا پو بیمسو گر کرن امی به چالکی جدا تولی پیواجو پینگاوی ببین هری داوی بانگل در دورین دموکراتیک روشنبیر و دوستین گل کرد هاتا کرن دوی پیواجویا دیروکی ده لدورا پینگا و جری برا پورا آزادی جی پرسکریکا کرد را چاره سری بجوین و بانگل گل کرد ای برخودیر جی هاتا کرن کو هی ببر پرسیاری تف بگره بله جنهاجی لگلک باجارن ترکیه و باکوری کردستان بتایبتی ازمیر عدن مرسین و لباجارن باکوری کردستان آمد و هر وها الهجی به درشمه دنگ بده آزادی مالباتین گرتیان سازین گرتیان جی هر وها دایکن شمیه جی و گلک نلرین جواکا سیویل جی تبلی وان چالکیان دبن دوان دوی دوسیای مده هم نرین یوان هم جی داخیانی یوان جی می دنگ چالکی یوان آکو بناوی دنگ بده آزادی گهداری بکن فرمو زاروكي مفسمة هاي مجوان تنايا هنا تنانا برشينا تينا نا تلفون نا قويرش نا مكتوب ام قشيز خوازن برا بوكي مجوز بني زندانا بردن برا زاروكي مدري حبسو زندانا الملتي قوم بلا وكنا مدايكن برا دايك بس بدينجري حياة بكمي بدينجري بيجي برخوادانا زندانا بيجي خوازيا خو ام بيجن برا حتى في تجريد نشكاندن اف تجريد نشكاندن امد كولانا دابن امد باصري خدابن امد كولانا دابن برا اف تجريد سري وان بشكي بس عندي ام نكارن زارجي ما فاشش حط ما نا تلفوني وانن نا كرشي وانن نا ايرو خوش خاني وانن بس برا شعب خو اردوغان باش وكا ام تركا زارجي خناكن ام تركا بمجادله خو ناكن ولا انا برايم السرقون كنا تك حجره دايه ابي تك حجره داجي برخو بدين وابي هاتش داجي برخو بدين بس عندي مروكا تاني تيبن برشيبن بلا بشتا وان دريا دابن بس عندي خدي حقي مناهله ولا تشوشكر وجداني مرحته وسري ما بلنده وبجي برخدانا زندانا بجي برخدانا زندانا بجي برخدانا زندانا بجي برخدانا زندانا لتشولي للحساب لحفسي والرابون تنتيجي ولا درخيش بالزلمي
Diyarbakır برعابي حزروا باسمي القزاوي Güvenlikçi politikalarla çözülmeye çalışır. Sayın Öcalan kendisi 25 yıldır tehdit altında ve son 3 yıl aşkındır kendisinden hiçbir haber alınamıyor. Çözüm sürecinin bitirmesiyle kendisine uygulanan insanlık dışı ve hukuk dışı tehdit ise mutlak hale getirilmiştir. Mutlak tehditin sürdürülmesi adına Türkiye'de hukuk ve ahlaki değerler askıya alınmıştır. Biz Türkiye cezaevi önünden Türkiye'yi yönetenlere sesleniyoruz. Tecrit bir insanlık suçudur. Bu tecridi derhal kaldırın. Kürt sorunu ya demokratik ve barışçıl yollarla çözülecek ya Türkiye'de 85 milyon insan kardeşçe ve birbirinin hakkına saygı duyarak yaşayacak ya da bu siyasi iktidar katliamlara hukuku yok saymaya devam edecek. Bu ülkede tecrit var ve biz bu tecriti kılana kadar Sayın Öcalan ailesiyle görüşene kadar, avukatlarıyla görüşene kadar ve Kürt sorununun demokratik yollarla çözülmesinin önünün açılması anlamına gelen özgürlüğüne kavuşana kadar bu mücadeleye devam edeceğiz. Bunu herkes böyle bilsin. Ne görüşmeye ne ülkede haberdar haberdar. Siyasi tutsamak onurumuzdur. Açlık, susuzluk, bir dakika, uykusuzluk, tüm izlerimizde uygulanıyor. Bundan dolayı adım atacak halde kalmıyoruz. Zindana Diyarbakır emmi bişkinin Vangırtıya emmi derinin Zindana Diyarbakır emmi bişkinin Vangırtıya emmi derinin Vangırtıya emmi derinin Vangırtıya emmi derinin برای گذار هیجان هاست بو روشا لزندانان تایبتی پشتی داخویانیا گرتی نجدوزا پکی که و پاشکی درباره پینگا و هی کنها قدیه نها بدست بچالکی نو بچالکی جدا و تبلی پینگا و آزادیا ریبرا پو ببن و جبو چار سریا پرسکریکا کرد پینگا و کوهاتیا دست پیکرن بچالکی جدا او دانه دیار کرن و تبلی ببن هر وها درباره چالکی ملواتن گرتیان دایکن شمیه و هر وها همو چالکین سازیین مافی مروانه که درباره دنگ بده آزادیه و چوان چالکی که هاتن نکرن هر یک جوان دایکن که تبلیوان چالکی هم بده دنگ بده آزادیه دایکا مریم سویلوی لسر خطا تلفن آمده دای دم باش بخیر هاتی باشنامه دم باش باش تر چاوا ام خوازن جمته دست بی بکن ها دوی دمی ده پینگاوی
ماڵێک و دایی دەست پێکردین چالەکەی وەدای دەست پێکردن نها ڕەوش چاوایە ڕەوشە زندانان چاوایە شخەوە داخیانیا گرتیان ژی هاتبوو کۆ چالەکییان ها دقەدە ئەما برەنگێکی دن چالەکەی نو دەست پێ دکن دوی واری دەمخوازن نەرینەوە بگرن فەرموو دەم باش سلااو ڕێز دەنگێت گەلرە زایی هەواڵ بخۆدێ ینی ئەری ڕاستە ڕۆژە کو دەست پێ کرد بێ چالەکی دەست پێ کرد حتا ئانا دەست پێکە نۆبەتە عەدالەتێ حتا ئاناژی ینی ئەملاف دەبوونە و مە شۆپاندیە ینی بڕاستی هەواڵ تشتێک و تێخواستن ینی پێک نەهاتە سەرەتکاریم وی ببێژم ینی گەرە دەها خورتبووە گەرە دەها بهێزووە فەرسیمانی ینی ئەم دچن بەر زندانێ پشتی کو دێمەکی گرتیە ئازاریە دەبژە چالەکە وا بەردانە گەرەوە برچیبوونێ بەردانە و دەست بە ئەوکێکردنە دەست بە هەردیتنا ماڵباتێکردنە ماڵبەتا تێلەفونێکردنە ینی ئەم دچن بەر زندانێ خودە هەواڵگەرە نێزیکی قەتنەوە گەرە ینی گەرە قەتنەوە 300-400 ئینسان وێ دەرێ بگیشتا هەر لێبەلێ مخابن ئەم تقا جارێک ئەم گورس ئەم پر گیشتنە هەر ئەم 100 ئینسان گیشتنە هەر ینی ئەم 100 ئینسان معروف گیشتنە هەر ینی 500-600 حە پۆلیس دۆرێمە مخابن ینی ئەرێ ئیجا دزایی هەواڵ بخۆدە ئەزن ئەم بانگەوازیامنی ئەزانا دەبێژم ئەمە سیپۆر دەست پێکرد ینی بە 1000 ئینسان تەبلی بوون يعني هم دجارة وسط يا جارك يا دجارة وسط إنسان ما بهركنا بركة دجى بس يعني هدف واجد احتياجي بتشوا ساري وهر دنيا جد زانا هر كشي زانا هفال ديما كي كبار شالكي يعني فإنسان ما يكود جت جدا بنا فإنسان ما يكود كتني جرا وبتشيبونه فإنسان يكود بوي مالباتا خود ديما كي دنكنا قرشة تلفون قطرنا هر كس زانا الدنيا بتوين الدنيا زانا كوش بوي ربنا جل كود عبلا وجالانا. بله. بله بوي قيدة هوال بخوره پر كيما پر كيما ولا ما هي ده يعني ده حاسة هوال در كتنا بمالبات خورة هبديتن كرنا قوتنا يعني هرفوا يعني وكل يوري هذا يبفترين تسكدني لأما هي تلفون نكريه اما هن نشونه گرشه هی تلفن جینا کریه یعنی براستی هوا یعنی گره هر کد تانگا خوده یعنی از وکه دایکی کد نوبت عدالت یعنی جی جتی حتی انا وات شوپینم یعنی هوا از ویا بانگوازی امنه یعنی قدامه کی دایک ناخوازن جنازه زارو که و زندان در کبن دم کی بری دم کی گره هر کس یعنی رولا قابلیزه و خوات خوابتين و دمك يبوك في تجربة بشتين يعني براستيجي يعني بفضل تشتري أو كدني شاركي كدني يعني دي أقل من أبرك إنسان بكبر بيسيجي اللي بيجري هذا يعني هالكش يعني هما هالك بدن مايا وهالكش دمكي يعني براستي نجسم زيادة جاته. إيري چما أفقس ببرسياريل هم برجرتيان چما أفقس بدنجي سدما ويشي يعني تدبي شيء داي يعني جرك چبه كرين كو أوانا رابن سربيان خديل جرتيه خو يتكوشين آزادية جود دوزا جل كرد كتن زندانا. زنداني زبالة خرابة بيجي فاسم يعني دست که ماشید ربابریه کدوم سازی و دستگاه ما دیگه افکاریم ببیجم بله سازی دستگاه ما گرد یعنی گرد رولا قابل لیزن هوا یعنی دست که ماشی ویده یه اید دو جزایی هوا دبینشه بله زتان دبین مالبات گرتیا زتان دبین دلی مالبات گرتیا ناین مالبات گرتیا راست گره مالبات گرتیا بین همه هوا ویا وید چالاکیت هر کس دزانه دنیا دزانه بتونه انسان دزانه که دبی که چالاکیه جبوی چیه هر کس دزانه گره وی قیده جلی نه نیر ها دولا دوین که مالبات گرتیا نه دوی کی به سلامتی به عجیب یا راست نبینم هوا بله راستش خود گره مالبات گرتیا بین گره مالبات گرتیا بین بله هوا یعنی وی چالاکیه هدف و آرماش یعنی نه گرتی سی او کنن یعنی هدف شغل بلیه
ری باز بلیه چالاکیش بوی چی دست بکریه بلیه بوی چه یعنی و گفتی هاجی بوی چه کتنه گره و بچی بونه و فطلان یعنی معلومات نه دیتی ندیتی و تلفن نکری یعنی هر کسی گره اول زانه که دمکی هدفش بوی چیه جوی بون ادویجم ویا راست نابین مزای نفرت بری وادبین ها دکو معلومات گرتی ها نشن ویکتی به هره یعنی بیاجی از اشخوا گره به هوا گره هر اما یعنی برام گره انسان میکرد گرتیجه ده نجی از یعنی بابا کیم هر ده بکی روشی دنگ معلول گرتیجه جی بکن گره او انسان میکرد گرتیجه ده نگو تشعبات کمی با چالاکی گره او بخوب خواجی گره معلومات خوره ببیجین گره اون کنون نخوازن جنازه مجندان در که به گره اون روابن یعنی چونکی گازنا گل اول فریوی تخدی خبر نداره ها ده معلومات گرتی نزاد و زندان دن او نای به باشقوی کی به اینجا جوی بونی اول یعنی از عبدس کی دی آلی کی دی عراس لی تنابینه دای تنابینه که دما وان بوسا نزیک دبن تی معنا گو ما جبیر دکن کو تجرید نتن لسر زندانه تجرید لسر ثوایی گل کرد هیه تجرید لسر جواکا کرد هیه یعنی اف بیدنگیه نه واتای کو ویت راستیه نابینن راسته برنه رهوا اشکال تبت یعنی تجرید نسری جره بره گل کرد و سر زندانه تجرید سر گل کرد همو یعنی برنه رهوا یعنی شهید متین هوا یعنی جم معلومات بخیرتر ایکو ناسنامه و بگیره بخیرتر نه هیلن انسان کی بکه بس در گورستانه نه هیلن انسان کی بکه یعنی هندروی گزن نه هیلن انسان کی هره برمورگه نه هیلن انسان کی هره سر مزر yani heval iri jibe tecrittir jibe maqsad tecrit idi likuye yani dua yani aha Kurdistan heval tamam İran dikin Saud ili kimyasal dikin heval iri jibe tecrit maqsad kiye heval agil ket merdine o evke nabi kiye çinare heval bu evka insan teda Saudi yani heval bizava yani gere Kurd ya bimine heval gaba gere Kurd ya ne bine bilir heval bazılar insan şavuti. Kubuzava yek insan ki heval demek ki yani Ali devlete de kadar var ve bütün teknik ekwa, bütün ordu ekwa, bütün uçak ekwa, bütün her ekwa ve sefer bebiyece jibol ko yek şahs gibi bine. Hama hafka acil tatwa dara tab şavuti ve insan ya şavuti, bir debre ha şavuti yani ولاته و یعنی دار زوی و آخه و یعنی تب شاوتی امحابو دولت کا چی خویتی کردا کرده بود بله ام بیج جناو پیوی یعنی گوتنا کی تی داوی ام بگرن و راستیه که آنی زمان یعنی مرو نخوازه راستیجی ویتشتی بحث بکلی راستیجی اوه رالیته یه چالکین زندانان چالکین ملباتین گرتیان پز ضعیف در باست به تجریده که نتن شخصی ری براپو حمو گرتین زندانان دل تسر توایی گلی کرد پیکتی لأب بهالوستيا قالك قرسيان وقوا بحث كرت شاو بشتاري سبوري دبن أو قاس قرنجي نادم برخدانا زندانا جبير دكن كو تجريد لسر راستيا وانا چاندا وانا ناسنا وانا هبونا وانا ديروكا وانا بلي دداوي ده تيچي بجيبوان حميان جناو بيوه قرك شاو به يعني اول يعني بوجي دمكي دهاران شيء يعني جرهم بخوجي يعني ابانغوازيا من اول ادويزم روتي بري روتي زوتر کو هیچ جناز زندان در نکتنه کو هوا انسانی هانه دست وی چالکی نکنه گره هر کس انسانی گره سفر بر گره رابط سرلنگا هوا بله گره رابط سرلنگا و اید دوازی هوا گره هونج بخوزی هوا هون گره هون بانگوازی بکن به ایرو نه روژا رو نشتنه گره هون رابط سرپیا ایرو نه روژا رو نشتنه گره هون رابط سرپیا هوا مثلا که یا والد عاجز که بعد علی صار تب ناده برقو هوا بله راست گاوا کوچه به خوده هوا انسان که خاطر که چه قولجی وش بده خلاص نده بله اون گازیام او هوا و از 20 سرا و رز خوش ورد شینم و جبوی تلفن او عجله پاسم بله هوا یعنی اون داخوازی ما او که من اون بخوزی بوشین اون داخوازی خوشی اون بوشین دمکی بری دمکی گره
و چالکی گر ایدی ایوا گلا ایدی رابط سرپیه بله ام گلک سپاس دکن دای مریم سویلوش بو وان نرخاندنیتا و وی بانگاتا براستیجی بانگا گوتانی زمان براستیج بو محمه ارکو بر پرسیاری کب تایبتیج بو وی برنامه جوج بی وی رادیو جی و ام بهوین حمو گلی کردجی وی بانگاتا وی فریادا و وقت دایک و مالباتین گرتیان جی ببهیزن ایدی روژا رابونا سرپیان لدیج ظلمه لدیجی همو به حقوقتیا کو لسر گل کرد پیکته از بهوی مبدنگی تبهیزم گلک سپاس که جبو باشتاریت گلک سپاس بویبوک و اکوات امکان دارم همه خبر داد گلک سپاس سرکتن انشالله دم کی بریدن همی بگیجن آزادی خوا و انشالله به تجریب بشکه یعنی داخوازی ما ابا بله ام گلک سپاس که مینیت خوشی دیدم باش بله نهاجی درزه ده یک جگرتی انکو بتمنیوی هفته سالی جبر پاروکرین سر مدیا دیجیتال سال 2018 دل ازمیری هاتو بو گرتن پشتی کو روشاویجی تاوی تمنیویجی گران خواسته بو در باسی قاوشا گرتین سیاسی بله ابدا خوازاوی هاتا رد کرن خواستن او بشین یا گرتین سر بخوا آن ده یک حجری ده بمینه لجبر کو نخواستی تاولی وان گرتین کو ای سر بخوا او دانا گرتیگاه یک حجره یان دی یک حجری داورا گرتنه امل و نوچه و دوسیه گوهداری بکن فرمو براین هف فرات 24 سالی و امره نبی اغلو 30 سالی ینگر بله سروی پرسکریکا تکنیکی عملی برنا خود خوازن نام در باسی دوسیای درباری روزنامه وان ایدیتوری بشا عربی یا روز نیوزی کو افدمک دریج هاتبو رواندن جه آلیه پدکی و پشتی دمک دریج نوکا لسر زختین روزنامه‌وانان سر برتکن رای گشتی جی پدکین چهار ماکو بحثا دادگاهی بکو هفدیتنا پاریزن پیک هات درباره ویده دوسیه که مهمی به هفره گوه داری بکن ادیتور بش عربی آژانس روزنیوز سلیمان احمد روزا یک جوتمه 2023 جبو سردان چوبو جم مالباتا خویا لطاقه شیخ مقصود آحلبه سلیمان احمد روزا 25 جوتمه 2023 دما خواست دریه پیشخابور آنگو سیمال کاره در باسی باشور ببه جالیه هزین پدکی و هادرواندن و پشت 7 ماهان پارێزەران کاریبوون هەفدیتنێل گەل بکەن. ڕۆژنامەوان سلێمان ئەحمەد 253 ڕۆژن دگرتیگەها پێدەکەیدا تێراگرتن. هەفتەیەک پشتی وندابوونا سلێمان ئەحمەد ئاسایشا پێدەکەیە دهۆکێ بداخلیانەیەکێ تژی بەرۆڤاژیکردن و نەڕاست گوت و قاش و ڕەواندنا ڕۆژنامەوان سلێمان ئەحمەد نەش بەرکارێن وی یەن ڕۆژنامەوانیەیە و بە ئاوایەکی ئەشکەرە گەفا جەزاکردنێ لە ڕۆژنامەوان سلێمان ئەحمەد کرد و ئیترافکردن و وی ڕەواندنە. سلێمان ئەحمەد نێزی 5 ساڵن دەبەشە عەرەبیە ڕۆژنووسێدە وەگەدیتۆر دەخابتە. هەریداوی پشتی زەختێن سازیên سڤیل یên ڕۆژنامەوانان سندیکا و rêxistinên li ser asta herêmî û navneteweyî roja 22 Gulanê destûr hat dayîn ku parêzerên wî li girtîgeha asayişa Duhokê hevdîtinê pêra bikin. Yek ji wan parêzeran Beşdar Hesen derbarê hevdîtina li gel Silêman Ahmed de ev agahî da Rojnivsê.
ام سليمان احمد را لعوده که رونشتن دفدیتن ده سليمان احمد سپاسی همو کسین کو جبوی هول دانه کر و سلاوک تایبت جهمو خباتکارن آژانسا روزنیوسه رشاند. هر وها سليمان احمد سپاسیا همو ریخستن سندیکا روزنامه‌وان و ولات پارێزان کرد و هەولدانێ وی ئازاد بکەن. ئەم gelek kêf xweşin ku me rewşa tenduristiyawî baş dît. Tenê daxwaza wî ew bû ku heta serbest bê berdan zextên heyî berdewam bikin. Parêzer Beşdar Hesen tekez kir ku niha li gorî maddeya 1 a yasaya jimara 21 a sala 2023 a Parlamentoya Kurdistanê bi girêdayî têktana ewlekariya neteweyî ji 7 mehan zêdetir nikare ji aliyê dadwer ve were ragirtin. Lêbelê heta niha tu tomet li ser wî nehatine tespît kirin. Me parêznameya wî wergirt û pişt re serdana dadwerê dadgeha lêkolînê ya asayişa dihokê kir. Dadgehê got deriyê me ji were wek parêzer vekiriye. Beşdar Hesen wiha dewam dike. Em ê di demên pêş de ji bo ku doza wî bibin dadgehê xebatên xwe zêdetir bikin û ji xelkê re ragînin ku çi rojek Süleyman Ahmed bê dadgeh kirin wê bêberdan. Em geşbînin ku bi kêfxweşî mizginiya berdana wî bidin. Bi gotina wî heta niha bi tiştên tê tometbarkirin nehatiye ispat kirin û di dema lêpirsînê de derketiye olê ku bi awayekî fermî çûye Rojavayê Kurdistanê û vegeriya ye û xwediyê destûra rûniştinê ye. Herî dawî sisiya hezîranê dadgeha Sûc a 1 a dihokê roja yekê ya rûniştina dadgehê ya Süleyman Ahmed weke siyê hezîrana îsal diyar kir. Lê dadgehê bi hêceta dadwer neamade ye û asayişê kelûpenên rojnamevaniyê neşandiye danişîn ji bo 29 tîrmeyê talok kir. Derbarê maddeya ku Süleyman Ahmed pê tê de rizandin parêzerê wî Beşdar Hesen wiha dibêje. Ew maddeya ku muwekîlê me Süleyman Ahmed pê tê de rizandin maddeya 1 ya yasaya hejmar 21 a sala 2023 ya Parlamentoya Herêma Kurdistanê ye ku taybet bi têktana ewlekariya Herêma Kurdistanê ye. بله نهاجی د دربارê mijarê de me dixwestem birayê Süleyman Ahmed jî beşdar kirinê bixabin di deqê dawî de berê dibêjin hevalê mersa teknîkê dibêje birayê Süleyman Ahmed xwe beşdar dibe destpêkê de em dibêjin silavûrêz hûn bixêr hatin weşana me hûn wek birayê Süleyman Ahmed di derbarê rewşa birayê xwe de hûn çi dibêjin fermû. Gelek spas bû جبونا الخواني بتهمة سليمان تماني بوز تشناك لكوري وي يعني بفرمي لباشوري كردستاني كار دكر يعني وبفرمي جي در باس رجاوة بو در باس رجاوة حالت يعني معلومات ديت فيشتي كوفا غيري وادو كرتن يعني بيكو عم زواربن جبات شوتي كرتن عم نزونن بيت سبب وادو كرتن بار بنجافين عم نزونن حيناش برشوتي كرتن يعني وبتوهي يعني محكمة فوقه محكمة والتأجيل كرن سبب التأجيل محكمة جي عم نظر يعني بري بتخصص بپرسمنها هفديتني وحطنها بيرا چه نوي نوسا بس تاني پاريزر چه وي لا قد مع النادي مع سليمان نادي پاريزر تاني دروسي جنبون و نيزي دقائي كي ببراي خار الألماني يعني بردن كرن بله دربارê rewşa xwe de çi got yani li zindanê de çi kiryar li hemberî hatî kirin helwesta wan çawa bû li zindanê asayişê hinekî behsa wê bike behs wê nekirî gelo xwezanî yani telefon tê kontrol kirin xwe pirtiştî bêje tenê got yani ez başim rewşa min niha baş yani din dosa got derbarê rewşa xwe yani zelal em nizanin çi pê wetî destpêkê wetî işkence kirin wetî işkence kirin yani bi zelalî ji me re نکنی دنگرا بر کود تلفن تی کنترل کردن و کمتری دقیقی کی جیانه یعنی بس بیخواست دنگ خوش مار بشینه به بیجین و از باشیم یعنی و از خودم مزخته بکن
دو کارزارم بردان جی پارێزەری خۆرە تشتێکی نەگوتی گەلوش بەلکی تەلەفۆنە نیکار بش پارێزەری خۆرژی دا ڕەوشاوی دو هەندڕ تشتێکی بەحس نەکردی جودا پارێزەر رو گوتی باید خوازم زەخت زیادەتر وارێ کردن و زۆتن خواست هەمی کەسێنێن تەبلی ئەوێ بێ دۆک وارێ بردان یانێ زەختێ لە سەردێکی بکەن دۆک و سلێمان وارێ بردان بله باشه جنها پیوه یعنی و چی بکرن آلی پارێزەر جی آلی وده هونه چی بکن درباره وده هونه کی وان آگاهی جی بره پارو بکن ام تخوازن ویره و شش نزوه بشوپیدن فرمو راست زوتا پارێزەر بکاری خواهد بن و محکمات تأجیل کرن حیا محکمه تیجی پارێزەری هر خبات خود بردام بکن یعنی امیدی دکن دو سلیمان یعنی واری بردان برکنه تهمت وی تنه یعنی کاریو نباش نیکی یعنی همه کاریو به فرمی بود بله یعنی سبب باز گرفتن بله امیدی دکن واری باشه هری داوی جبو رایا گشتی هون زاننش خواه روزنامه‌وانان بگیره ج سازین روزنامه‌وانیا راگهاندن آزاد و هر وها حتی سازین نونتوی روزنامه‌وانیا جدید درباره روزنامه‌وان سلیمان احمد هلوست نشان دانه نرینی و بانگویا داوی جبو توایی رایا گشتی فرمو هم بانگ دکن یعنی هر بردام بکن من در کبن سر را گشتی باق وندن کنه دوکو سلیمان واره بردان و ام سپاسیو یعنی همه سازی هم دکن سازی کو یعنی درباره مجار سلیمان ها یعنی دنگ خودان و خواستن سلیمان واره بردان ببیرندی بله ام جبو بشتاریت برای روزنامه‌وان ایدیتوری بشه عربی یا روزنوزی برایوی ام گلک سپاس دکن ام جبو بشتاریه و ام بجن بهیوین همو رای گشتیجی دنگی و ببیزه و روزنامه‌وان سلیمان احمد ددمک نیزده وره بردان بله ام دیساجی ویروشه بوره به پارێزەر جیگو در فتحه بشوپینم دمین که انجام داوی چنن ام گلک سپاس کش بو وشتاریه و گلک سپاس باش بله گودار هیجا نهاجیج بر صدمکی تکنیکی امی هول بدن درباره وی گرتیه کو هفته سالیه آیهان ازگن کو د سال 2015 ل ازمیرج بر پاروکرین خوی المدیا دیجیتال هاتا بنچاف کرد د 29 آذاری ده هاتا گرتن لگرتیگاه کرک قراره ده حجره کسیده تیرا گرتن آیهان ازگن پشتی کو هاتا گرتن خواست بچه قاوش سیاسی جالیر و بریا گرتیگاهی و بهنجتا آن توی بچی نوا کسین سر بخوا آن توی لحجره کسیده بمینی هات رد کرن دا خوازاوی آیهان ازگن کوچما قاوشا کسین سر بخوا قبول نکر و خستن حجره کسیده او جی جبر وی سدمه جی دست به روژیا مرنه کر لی دروژا بیستمین دیا روژیا مرنه دجبر تندرستی اوی را نگرد گراوا خواه بداوی کرد ریوبریا گرتیگه اجبو دودا خوازنامه این آیهان این جبو گوهراندنا قاوش ده جیگوت دوسیه نگرانه ام نکارن تببن قاوش سیاسیان آیهان کو گلک نخوشین لی پیدا بونه مینا تانسیونه نخوشین پیشکی چاو و گرچکین لهم بروان نخوشیان لبر خود ده شیلان ازگن کچاوی تکیلداری تندرستی باوی خود آخوی او ها گود با اوه کی سیستماتیک اشکنجه درونی الباوی من دکن امش بر وی روشی نراحتن ریوبریا گرتیگه نباش نیزی باوی من دبه گاوا دچه ولتا ایجی بتنا سری خود دچه ناهلین کس بچه جمعی شیلان ازگن خواست داخوازا باوی وی یا جبو گوهراندنا قاوشه بی قبول کرن او گود ام جبر جیاناوی بفکارن باوی من هفته سالی و اختیاره دوی لوی معامله خراب اکل هم بر باوی من تیکرن بداوی بکن بله گودار هیجا روشا آیهان ازگن افجی هبو زختین لزندانان دوام دکه لی روشلات کردستان لی ایرانی جی امبری خود دین ایرانی روشا گرتیان
نخوش کو نخوشی ویجی گران زینب جلالیان اف تکوشر جنا تکوشر لهمبر ظلم ایرانی تید کوشه دگرتیگه هیده تیگوتن که روشای پرگرانه زینب جلالیان چند هفته جبر کو تندرستی اوی نباشه جبو تداوی کرنه نابن نخوشخانه هات دیار کرن که رژیم ایرانی دخواز زینب جلالیان یا تداوی کرنه اوی رد کریه و تنی کنترل که سوک کرنه و او و گهراندن زندانی مها بوری رژیم ایرانی دو جاران نویسه که بناوه پشمانی دانه زینب جلالیان کو امضا بکه هر دو نویس جهیلا اطلاعات ایرانی و هاتن آماده کرن و جیره هاتن پیشکش کرن حتی گو او نویسا امضا نکه اویج همو مافین خواه یه زندان به پار بمینه وسا هاتی دیار کرن زینب جلالیان جبر کشماوی پیشکی به پار هاتی هشتن به گلک نخوشیان و وکه ایشا چاو پرزگریکا گورچکان و سیستم هضمه جی کتیه زینب جلالیان 17 سالن دی زندان دیه و یکانا جنا زندانی یا سیاسیه هم جزای زندانه حتی لسر و هاتی برین و گفاب در وکرنه جی هر دم لتی کرن برین ها درزه دجی درباره دو براین هف کو یک جوان فراتو ای دجی امراه نبی اغلویه د زندانه دن نخوشیوان گران نخوشیوانی پر گران کو نکارن دوار جیان خوشی روزانه جی بکن دخوازن بردان وانجی هاتیه کرن لی افسر لیدان هانا هاتن رد کرن امل وینو چه گهداری بکن براین هف فرات یه 24 سالی و امراه نبی اغلو یه 30 سالی ین گرتی چندی نخوشن جیناین بردان فرات نبی اغلو 2015 لإله هات گرتن و به 11 سال و 7 ماه هات جزا کرن فرات نبی اغلو فلج جسدی نوتو ددو نکاره بدن خو بکار بینه او نها دگرتیگاه آمده تیپا تایید تیگرتن لهمبری کو پیوسته گرچکاوی بی گوهرتن جی سازیات پا عدلی ده 14 آدار 2022 دیان ده راپورا دکاره دگرتیگاه ده بمینه دایه امراه نبی اغلو جی به 7 سال و 3 ماهان هاتا جزا کرن سال 2014 ده چالکین شرمزار کرن ایریشن داعش ین لسر کوبانی ده جسر خو بریندار بو فلج بو چاوین وی باشنا بینن گوهین وی گرام بونه و تانسیون زیده پیره هیه و لگرتیگاه خرپیت تیرا گرتن لهمبری همو سرلیدانان جی نایبردان لقمان آجار جی لگرتیگاه قوبین تیپاتایی یا علیه تیرا گرتن و ده انجام اشکنجه ایده تیلندران نوی هاتن اشکاندن او نه مهن وی نابن نخشخانه و نکار خوارنی بخواه تنزیل اجار یاکو ده سال 2017 ده لستانبول هاتا گرتن و لگرتیگاه جنان آبا کرکوی تیرا گرتن و بنخوشیا هپاتیت آبایی کتیه و نابن نخوشخانه خالتیکا تنزیله نبیحا اجار دیار کرکو 3 مهن نکارن بچن هفدیتناوی و گود ایدی بس زاروکین ما دبن اشکنجه ده کشتن داخوازا گرتیان اوه کو تجریده لسر بریز او جلان رابه تجرید نتنی لسر بریز او جلانه لسر همو ولاتیان هیه چیاین ما قدغه دکند شوتینن یعنی تجرید لسر توایی ولات هیه ابنای قبول کرن کی چید بیجه بلا بیجه امل پی دوزا خوانه دوزامه دوزک مرووی عدالت او وکویه ام ظلمه لکسی ناکن ام دبن ظلمه ظالمان دنه هر داویجی تورا نوچین ما ین درباره گرتیگه هان چالکین گرتیان و هر وها روشا گرتین نخوشی هنه بگشتی تورا نوچین ما یا وی هفته هم به هفرگوه داری بکن کماله حقوقی و پشتوانی ین به مالبات انگرتی و کمخارانه یا مارمارای ماتوهای در و خزم انگرتیان در چارچوبه کامپانیای جه عبدالله جنان آزادی جه پرسکریکا کرد رچارسری دموکراتیک ده لپیشی گرتیگه ها جنان با کرد چالاکیا دنگ به آزادی لدار خستن. هف بردف که کنگره دموکراتیکا گلان هده که جنگیز چیچک و گرک والاتی تبلی چالاکیه بون.
ده چالاکی ده گلک جاران درشمین بجی برخودان زندانان رومت مروفای ده اشکنجه تک ببه و امه به برخودان بسر بکوین هاتن برس کرن. هفسروکا ماتوهای در دیلک سونمز ده چالاکی ده آخفی و گود که حتی که تجدیده را کرن ده چالاکی و خوپشاندان خو بدومینن. داخویانی پشتی چالاکی رونشتنه به درشمه و چپکان بداوی بو. چالاکین دنگ به آزادی دوام دکن دمل دست تجدید راکن. لیز میره روبرین اگه تو هایدر و مالبات انگرتیان ده چارچوبه چالاکین دنگ به آزادی ده هفته 11 هنده دهلوبر گرتیگه ها کرکلاره کمبون. روبر دم پارتی حاجا یلماز داگرکری شارداریا جوله مرگی شرمزار کرو گود بریا چند روژان ده شوات کردستان ده مپین جان وندا کرن مخابن شوات نهات و مراندن. اف کریار همو انجام شر تایبت و تجدیدینه امه تکوشین اخوه بدومینن. چالاکی به درشمه و تلیلیان به داوی بو. لمرسی نیجی لبر گرتیگه ها ترس و سی چالاکی رو نشتنه پیکات. لآمده جی خزم انگرتیان لبر گرتیگه ها آمده به درشمه دنگ بده آزادی کمبون. جه خزم انگرتیان گلستان بوداک و آیتن کلی آخفین و گوتن به مهانه تو آگاهی جربر عبدالله جالان و گرتین دن نای گرتن. نه نامه یک نجی تلفونه که دوی دمل دست تجیتالیم رالی رابه. داخویانی به چالاکی رونشتنه بداوی بو. لعدنه خزم انگرتیان تجعا دایک ناشتی روبرین هدکه دم پارتی DVP و نونرین آکای در لبرگرتیگه ها کرکچولر داخویانی دان. پشتی داخویانی چالاکی رونشتنه هات پیگانین. لئلهجی خزم انگرتیان لبرگرتیگه ها الهی تیپا ته چالاکی دنگ بده آزادی پیگانین. پارلمانتر دم پارتی محمد رشدی تریاکی نونر نخسترین جواکی و پارتین سیاسی تبلیبون. محمد رشدی تریاکی برتک نشانی زخت نگرتیگه انده و گود ام تجریت قبول ناکن و هیا انجام که ارنی به دست بخن چالاکی انموی دوام بکن. پشتی داخویانی چالاکی به درشمیان بداوی بو. د میتینگا امه جبو کد آزادی خو دستور ندن خیومان یال دجی دست سرکرنا شارداریان جوله مرگه یال دجی دست سرکرنا شارداریا جوله مرگه یاد بر ریوبریا پارتیا و کفی و دموکراسی یا گلان دم پارتی کجیالی حکومت AKP مهفه و پیکات لخدا قرطال استنبول هات درخستن ده پیاما گرتیان هات خوندن. افسروکا گشتی یا بره یا پارتیا دموکراتیکا گلان HDP فیگن yüksek داخ که یک شگرتین جدوزا کوبانه بنگا تکوشینا لطیجی دست سرکرنا وینا گل کرو گود ایراده گل نای دست سرکرین اف گل و ما نیشت که لمجلس لسالونا دادگاه لگرتیگهان و لکولانان ایراده خواه گوره دست سرکرین اما که گرتین جدوزا کوبانه بانگ لگل خواه دکن که لطیجی دست سرکرنا وینا ما تیب کوشن پیامک جی جگرتین دوزا گازی جان آتالای وحایه یک گل کارتال جبو پاراستنا کدا خواه ایراده خواه پیش روز ولات خواه لحف جویان این مل به مل بر خواه ددن بزانن هیوی بواره امی مل به مل به هفرته بکوشن و امی به هفره بسر بکوین ده پیاما کسین به هنجتا یکی گلانه هاتن گرتن ده افتشتاتن گوتن ام همو دوستن که ایرو جبو خوادی درکتن آکد آساتی و فینا خواه لفرن سلاف دکن جبر که ده یکی گلانه ده مخواست ام بشن خادا تاکسیمه جپینج گلانه وفر و ده گرتگه هیدنه خادا تاکسیمه جبر خودانا گزی وفر و به کابوسین حکومت و ده یکی گلانه 2024 ده لکارکران گرتن اف خدخه نه قانونی و نه روایه به هزاران پولیس ده یکی گلانه ده دورپیش کرنا استنبول نشانه ترس حکومت یا جهیز و هرسا کارکر و پوتانسیلا سرهلدانه ین که چالاکی و درکتنا کولانان سوشت حسبینن یکانه ارمانجا کسین که تکوشینا نانو آزادی وکا چالاکیه که نه روا نشان دادن ایریشی نانو آزادی آمدکن لی اف هبلدان والایه امه بینگرتن جی لوه میدان دنگ ما به دنگ وریه امه زندانان مال کولانان کارگه و زاننگهان بهسترن جبو گلانه امه بهستر ورن امه کولان و خادان آزاد بکن ده 2011 نوچگهان ما و جن نوسیده شانده دادگه جبو 3 روزنامه‌گران بریارا برات دا و لهش روزنامه‌گران جی 6 سال و 3 ماه جزای حبس بری ده چارچوبه لیپرسینا نافندا و انقره ده مدیر کار نویسانا آژانس مزوپوتامیا
Derin Yurtsever u Nuçegahanên Mayê Berivan Altan, Selman Güler Yüz, Hakan Yalçın, Emrullah Acar, Ceylan Şahinli, Zemo Akgöz u Deniz Nazlım u Nuçegahanên jin Newsê Hebibe Eren u Özgür Deger u Stajere Mayê yê Berê Mehmet Günhan di 25 Cotmeha 2022 de hatibûn girtin û di 16 Gulana 2023 de hatibûn berdan. Danişina biryarê ya rojnamegeran li çaremîn dadgeha cezayê girana Enqereyê hate li darxistin. Rojnameger tevlî danişînê nebûn lê parêzer amade bûn. Parêzerê Nûçegihana Mayê Berivan Altan Resul Temur li dijî mutalaya dozger a bi daxwaza cezakirinê parastin kir. Temur diyar kir ku dosya li ser agahiyên îstikbarî hatine vekirin û têkildarî vê di dosyayê de belge tunene û tenê li ser îfadeyên şahîdên nepen hatiye vekirin. Temur got ku lêpirsîn bi awayekî şahîbe hatiye vekirin. Di pêvajoya darizandinê de tu delîl derneketine holê û hewildan heye ku biriya îfadeyên şahîdên nepen teşe bidin dosyayê. Temur anî ziman ku müvekîlên wî li ser nasameya Kurdî û rojnamevaniyê îfade daye û îfadeyên şahîdên nepen tenê îftira ne û ne gotinên bên pişterastkirinin. Temur wiha domand. Hewildan heye ku van îfadeyan biriya nûçeyên di ajansê de hatine pervekirin şêmber bikin. Şahîdên nepen û eşkere bi sedan îfade dane û wan îfadeyê tevan bînin û hûn ê bibînin ku îfade valane. Her wiha Hüseyin Duru Deniz dibêje ku müvekîlên me nas nake. Kerem Gökalp jî di heman çarçoveyê de îfade daye. Divê ev îfade ji dosyayê bên derxistin. برای برنامه دنگی برخودانی ابدایی بو حتی برنامه که دم میند خوشی ده دم باش نه تاریکی زندانان و نه درابین حسینین گرتیگاهن دکارن قیرین آزادی یا گرتین آزادی بربند بکن دنگی برخودانی دنگی آزادی